Oh. Okay guys, today I'm here. I tak tahu lah, kalau you all masih tak ingat lagi kita orang punya address ni, I tak tahu apa nak cakap. Because every video I've been mentioning 374 Bukit Batok 331. So bila lagi you all nak datang ni? Okay, sini ada macam-macam punya cravings yang you boleh satisfy. Satisfy, okay. Kunafa pun sekarang dah ada, okay guys. Yang kunafa kat luar tu, you tinggal masuk microwave, you panaskan je. Tapi kalau you free sangat, you nak buat you punya sendiri punya toppings, ada tunjuk you kat bawah sini guys, okay. Ada kunafa ado lah, okay. Ini Arabi punya, Layali Asyam, okay guys. Ada yang hijau punya, which is green pistachio. Ada yang coklat punya, ada yang mango punya, ada yang original punya, ada yang red velvet. Mari kita buka tengok ah. Kita ambil yang pistachio lah. Ni pun tinggal satu paket je, banyak kuat laku. Okay guys, dia punya ingredient oil, flour, salt, sugar, water. Okay guys, this is manufactured in Malaysia. You nak kena of course lah defrost, you potong-potongkan dia, you letak, you kasihnya sanai dia sama dengannya butter ke apa ke, gebak ke gebuk. Habis tu you letak cheese, you bakar lah. Then after that you put your own toppings. Okay guys, harga dia ni setengah kilo, okay. Setengah kilo, harga dia $10.90. So ada 1, 2, 3, 4, 5 macam flavor. Yang flavor coklat sama dengannya pistachio ni macam dah nak sold out. Nanti kita akan restock lagi, okay guys. So ingat, kalau you nak kenapa, tak payahlah nak queue panjang-panjang. Kalau nak queue pun tak apalah, boleh lah. Itu terpulang lah pada masing-masing kan. Dan kita pun bukannya orang kata tu apa, kita pun support kita orang yang local punya vendors kan. Tapi kalau you macam I ni, I malas nak queue. Jadi I will drop by to this kind of places, beli. And of course, masuk Malaysia bukan hari-hari boleh masuk kan guys. So you know lah mana nak dapat kunafa sekarang. Order now from pondoabang.com. The best authentic Malay food made traditionally.